Ebusuafo yi makwa baba on Citizen TV so ye behwe a mfie mienu ni na oda main market ni jatomu ehedwurbe na ehedwurbe yi na market for women ntimi enko ho nkodidwa ntino mpenifo ye omadwen se omobedwuri market yi afuri ho na obehwe pictures etwagu yi a first jatomu no na tama mpenifo de excavator ebedwuri market ni go for mam yo madwen se amobesi no foforo no eno ni phone na etwagu no na edu baabi nso no mpenifo ma yenya ntie se sa pictures ya etwagu sesiye no eno no kwampa se omosi market ni foforo ana se picture omosi market ni yasi bia be na wo ho no na edu baabi no omo start se omosi market no eno so pictures na etwagu be bosome ensia ni na omo start ye na juma ekoso gidigidi eno phone na ye etwagu na Oda Citizen TV ye de mamo no bo sa juma phone na ebo juma ho gidigidi ye pa omo start foforo no ni phone na ye etwagu no entino bo sa juma phone no ewo ho na edu baabi no emre kakra bi ni yesa akọ bi ma utumi se market na afide ye de take shape ba kama sibia phone ni ye de etie na enne den su pio ne kopie market wo be se market no na I do ho